tebro fai sopai kha sini special guest chini TUKSD president Boromunang Ronjit Deborma tebo fai sopai kha chini ex TSF ni general secretary Boromunang Sunil Deborma tebo fai sopai kha TSF ni president general secretary tai bini joto team tebo hamai mariwo TSF ni kesan the former president hai ke TSF ni chief organizing secretary chief advisor Boromunang Bishu Kumar Deborma tebo hamai mariwo sini special guest Boromunang Dr. Bijoy Deborma tai Boromunang chini kesam general secretary Boromunang Somaranda Deborma tebo hamai maribo tini o freshers of Haimanjak Haika chini Boromunang Montu Koloi Haike Muktang Koloi no bote ke biya ani mamano bo ani sakit ani noki mamano bono pagle hamai yafaro tebo hamai mayafaro joto college and town committee ni organizer ro tai baskango joto asokja sini TSN leaders ro tai bo hamai mariwo joto tini ketal freshers tai lam sokmum o kamdawo fainai joto ani khajani takuk tai bu khuksong no tini dibor sarik jorani hamzama tai chiba ya farai kisi se na kok sase nai tan bagi himale norobo kabang ma asik speaker oni kok khanamang isalai sele kana na je furo ang college of first year pori furo 2001 2002 bo noro haikeno asukui ma tam phai bro tamo fresa sin tu bi phai ba kokmang khnari finance ngai dok angka tasin asuk tu dis photo jina sangka mo fresa tu lai kha o fresa sono khe bo for introduction nas ne ja sangmani bosodara noro kok sabe kes na ni so gapro do maira o khui bai borok chele mane jora hedaba abro do maira o koi chele mane jora ba ki introduction jana ba akha musu mani tin jajuna kok sawe odo freshers rokno introduction na dekhi saman tamne bagai himala tini no program specially jara tini katal finai freshers rokno lam sokmani panda monnor ni bagai important kuk tini no din sengno no bason khanana bagai tini no din important ya but tini ang tini kisa flashback o mathan sinai tini se prai near about 19-20 years niko sunggu norokhaino first year foro katal college phayo kawa belai khatung khaza biang thanai biang phainai busimania afro ani bakhani kong saseno angkai afro wahaino kisa TSU ka hetong age komuna ekta organization angar buthambu first year tongfura angjo to freshers thangi nayo bomo kaham sabo do phani roi koksa angta mong namusung angkai sinamusung sinamusman daratei ang kabang freshers ko thangi nai ke but last time sus khaikya je TSF is the one of the organization je organization dofani bagai je organization ani shakni bagai je organization chini future generation ni bagai kok sawo bil nasik mongbalai kolo angamni bagai TSF no last sus khai then after that TSF kesada kisa soi tongkha town committee freshers only almost 34 humbano near about 3 years 3 bosor moto kasaro freshers only ya sengje pro freshers khaija ka boi bai anga pro taw moi to mano
no just mo to khairi kata tini first year ro ang apur Mr. Freshers man 2002 ni Mr. Freshers apur ang ke wang sok mani ani aim in life ngan kai brigadier ne wang sok mani tam ni bagai apur brigadier BK Panwar tongo Tripura jodi asal pini brigadier bini samon nuga ang impression kha aga musung kha brigadier sinai pia bang malia musung mata tongo heba nang malia ta but luckily tini sen ang MLA kha mo gods ne kirpai bai chin goba gan kirpai tini ang sana me kamosi zara freshers ro not only aim in life ঠিক খাই দি not only imam not only thina not ঠিক খাই di siri jodi imam ঠিক করে dream ঠিক করে ang thina ga tam ongnai omo jodi tawo jodi ঠিক খাই je kan ke nor or asok din ঠিক খাই na di no life tam na musu this is important borone life nang tam wan so nang amdin ulubongo what you think you become angagi umaso what you think you become neng tamu wangso neng mohai no sengke wangso masih kiri ang kamama taklani no perayaan sakta jago freshers attend khai taklai o ek der mas ni bisimono 4 time ang freshers attend khai Guwahati TSN freshers attend khai Khumulongo TISN program attend khai kya Khumulongono TSN freshers attend khai kya tabuk 4 time or Agartala Rabindra Bhavan sang attend khai ta but maximum chin student rok ni imam vision borotham ke sudu government job after graduation porbo ang just kasi simple job mana mo sumni siya what type of job je sapono tam gabona nokla pharai kono sorkani job man pai khani siya mane job man khan pai kya sui ko a sengkai tam nokla pharan bagi himde sen MA BA graduation khai dong lai si ang tan bagi sakon bagi sawo nini jodi nasik mong nini aim nini dream jodi tong ke kotor tong hang kai salsa nengar soginai jini imam se sorkani job sapru se tam gambano boida sa dorina phana makai suku mane 4 class ma phan suku 4 class manang bai ke sing MA pore nango na BA khane na maheda be normal qualification bas matric fail kan nang afur ka sakle nai man class 8 pass ka nai man so why you think that only normal government job nang nai mano but TCS cinta kari, IPS cinta kari, IS cinta kari, because ini ang sarman orang saman karam kaya bose. Ini agar tala porne rok Tripura Rajdhani ka agar tala capital ka agar tala. Kami amsai ni phai sing agar tala pori phayo. Ang bagi pori phai, laibo kaisa settle na ni bagai. Laibo kaisa sing একটা কিছু অ্যাচিভ খানে নিব গই বুংমাও ফাসনা কষ্ট খাই রহর দাও ইভেন মি অলসো আন্দো সালসা আনি মা বাবা বেলাই করি আন্দো সালসা নি ইমান আনি ড্রিম আনি স্বপ্ন তিন আমার তলাও পাই কম করে পাই আনি মামা ফানা সবাই আম করে পাই বাট আনি ড্রিম আনি ইমান আফরপান কম ইয়া ফিয়া Sakri maya pano ang salsa successful nai. It's my dream. Till now I have dream. Je jago ang samon kayo, I'll become success over an dream tong age pan. Ang nong tini sana kal musuma kayo bas. Politician does not matter. But nini irada, nini wansok mong ning karak makai nai. Obosini ketal freshers rock sing wang sogi panin dorkar ang ta kasi nukha tini jara freshers tongai ro tai sini volunteers na koinai mono ang saita jaga takle freshers attend khaimani jaga wa ang surprise kha
Sini yang freshers rong ke 400 500 attendance, but introduction na only 50 to 20. Why? Tamni bagus. Baksa banyak naik ya ni so. Ya, it is memorable day. Most ini live kasih memory tu kan. Ang tahu mo itu kan Jafura ang first year poro stage saka bahasa woi ani life ani para ani hobbies ani musuh manis sama yang tahu mo itu mana itu mo ang nonos kana mo kamu si mo noni ঐতিহাসিক din memorable day tu orang nang nai all 34 freshers orang payah begal bersama naik tangga masa musuh kok sama ni hoito kena kita yang bayar pun bahat tangga na orang tini hati nuko. It's totally meaningless. Thousands expenditure khaye tine freshers khaye. What is the meaning? Meaning omon sawo jini student katal final okna sun kaham ke bolon lamjak sogoi. Freshers ni meaning kisu tunggu. Freshers khaye ni kisu meaning tunggu. Mongkha sung age jini okra rok. Jini okra rok freshers khaye ni meaning tunggu amani karon tunggu reasons tunggu. More reasons kha Jefro tiprasa bai tiprasa rok sini laya agli phaiban. Bagi sinasa 1968 ni simin in 2003 TSF assignment near about 55 years kaka. Near about 55 years. 55 years. Korosa borok kai jagai bor jagai cerai khonai amui a cerai khonai siklam doi thangu. TSF ni umur ka siklam nai jora. A jora wo TSF bai mane nung bai am sinilaya agorla porna phai. College pori layo. Situation is different. Tini ni situation aya. Nung bai am malai tongphano nung bai am kok borok salai lagya. Sinilaya apuro omni bagian wangso kaya sembah sini nanai ketala agli o payo sabi man ya awat tersohor tuition pori kan kai nuts maya baksa kori tongo pori umi maya tuition sing bon nusyar makhare nai nang bayang fellowship maungai jino okra kaham wangso goi dia sep khainai bororo Tripura Student Federation Open step kahaman naman yagulo tini joto borok tini school college kebangga professional college roko tini freshers khanya ni suru khaiga but TSM ni freshers engke kom phaile yutabu age sung khaibro IGMC TIT tongo polytechnic college tongo MBB college women's college BBMC college sung nahani ekloge jaga khai Doctor Porner first year Porner MBBS Porner masing nahan NITO Porner ciri siklaro boleh nasib mungtam motam ni bagi khai motam ni bagi sung dorkar sung sudu education simin nalayo ang engineer engkha is to be proud ang doctor engkha bele kaham piaba doctor man ya golobo nini borong na hamjang na dengya nini borong respect na dengya okara na sung respect na dengya I think so it is totally meaningless to educate amuni bagin tini sung educated unphano tini amuni bagin sung dofa bai dofa no sung kaham salai mania sung hamya salai norok nukna one lady she is the most educated person dor moni name se estin kotano certificate cancel khanya yeah this is a democracy country a secular country Dor mone namanya jaga ST kotanya. Indigenous di prasa. So mono antinas khana maka mose norok kindly please. Sini norok jeha jarpan tongdi jeha jarpan job khaidi. Jesel hire
sukun thangdi, but you don't think your nation and your generation. Don't forget your nation. Nung bu kaisa jatiyo dong phai bele. Tini Manipuri ro bahai kai IPS, IAS bro man ba kabang. Bro solayu. Khorosa IPS ngake tai khorosa ne bahai IPS nami man. They try. Mizuro bahai ki tini line sojak ba. Sengke hamza lai mani kerini bagai ang mang kan bahai kai bakita mungi tong don kia. Amne bagai tini noro. Oro tongne o holo tongne ni bising ang wan sogo. Jin tinang jini future ro. Norok ni belai bumika dorkar nor ni jin belai ke nor sojutan nang. Kar norok saja officer nai. Norok saja politician nai. Norok saja high level bureaucracy thangi sogi nai. Norok apro kano all dofa mani all jin society no pogoi thang ke sing sakla. Abono sawo TSF a national student organization. Kabang student organization tongo. Sengsin practical level nuka. Ang bu norok haino TSF khaimani no pray 20 bosor ka kahese. 20 years ni above TSF khai. Ang asa khayo ang Jeffro town committee secretary ni phaka sotoji songhai. Jeffro TSF town committee freshers khaimani ya 3 years. After ang nizi secretary haino hai sing dashet TSF no songsawi town committee sing freshers khai phayo ani college to mo borong mana Sunil Deborma ani college tawo moi to mano am je chini patal kona jomatia theke shuru khai chini Samal Deborma chini Ajit Babu song tini sing haino hai dol mil phyo tese chini okarawa mil wi connect ngai town committee sing dosra bobna sing freshers khai 3 years gap mani ya bolo amne bagi amno koinai jara tini college committee town committee tongnai ro sing haini hai sini bakhana karak khai challenge na oi joto jagan challenge tong hai si operation TSU me fight khai sing sini organization sing karak khai ti khai sini Nashik mono sing karak khai ti khai ang asa khai norone bisingo bu khorosna khorosa tongnai ong hai am bagi no tini TSF sing tini oja asal te ragai tongo ar TSF tasim osaka 1968 isimin tini sadra 19 chini mo 2023 55 years cross ne there means kuno khaba janin kre gabang master no gajang phainai thangnai se nugo chini bas ka mo chum nugo ba thangsa ar noro oron luk na chini okra ro boroni dedication borok ke hin Dr. Bijoy Shaw huntu chinda soman ro huntu an ma mong to song huntu borok ni jini chakna sacrifice khai phaja dedicate khai phaja chin thible ada prasanto son chin thible ada sukmani netrite borok nang sukmai de borma sing kai sau sing kai tam salai ba kisa kai no atai sali aro kisa kas dibini sing kai tam salai ai chin borok tai ye ni da sal kisa kai no ye chin borok tai ni tang ing yang na sha tai bang yang na chin kai o je tai India hanai boro ang wanso go sak sanun sun pila wanso na gede ang to dong ngia if I agree then everybody are agree chin do phawo sukumoi de borma hai LLM khaijak Mahatma Gandhi che kuno komya Mahatma Gandhi che komya tamne bagi saideman LLM khaimani ya bolobo tasimo saka kin anthani speaker se all society o tomoi so phate rokha khaimandia bo selai tei bolongo thangai bini sakno sacrifice kenika er pore botai sing sai dong sin borok leader kaham kre Prasanto Deborma hai borok TSF khaimang kai dia bolzak dia life ma dedicate kai sacrifice ke tin tei thang zaka tar pore bo sai dong sin chindo bo neta kaham kre This is the just beginning. But just beginning. Sing generation amano sawo. Mo just suruat. Norok amano kisawi matlam nai. Abe joto khalam takuk bukuk song tining katal freshers song na amon sanai. Kok to sai kulbaya. 55 years ni bahagiat bond of news hepesh nei ba. Hedba. Abe asuk norok leng zaka. Norok enjoy khadi. Tini norok ni din. But
kaisa no moi domano chin da sugendo samahai subendo samani hai moi domano norok park thangpurobo thani kokre je kun jaga enjoy kedi very agree but kaisa no moi domano de dofano tapok di as simjani request do ata kase request norok please chini sampod chini asset no chini bukhuk song tini orang kabang no ang participate taba actually berioni se kabang participate hele meeting misilo go berion kabang joto jaga program go berion kabang mo chini modi samahai women's empowerment mane saimali amo indari nang to phage ma to women's empowerment no samnugui to mo but hyper request to mo berion thani chini culture chin tradition mo kha chini bukhuk song tin na chini jala ro khaita mo kabang ma lama thake drugs rawoi tas thungoi boro borjan damat bagan ro habe mobile nayo tas thung hagen binses mo kintu future ka hamia chini ko ar chini bukhuk song ka mon sanai norok kisisa buini kumun dokhabai kaijak ya dong khana sanai chini sampot nostongo chini asset nostongo mo chini nom thani request kai an bagi ang tebisi kok salia tu salia hamba jotono tiasa baik lokto di plaza do five sinilaya apro omni bagi no wangso khege singbai sing sina na nai ketal abli o phayo sabi man ya agot sohor tuition porikha ke notes maya baksa kodi tongo pori umi maya tuition sing bon notes share ma khare nai nang bayang fellowship maunai chini okra kaham wang sogoi dia sep khainai bororo tui pra student federation open step kaham naman yagulo tini joto bororo tini school college kabang professional college ro tini freshers khanyani suru khaiga but DSM ne freshers nge kom phaile yutabo age sun khaibro IGMC TIT tomo Polytechnic College tongo, MBB College, Women's College, BBMC College. Sem nahani ek loge jaga khai. Doctor porner first year porner MBBS porner sem nahan. NITO porina chini siklaro. Bore nasik mungta mo tamni bagi khai. Mo tamni bagi sem dorkar. Sem sudu education simin nalayo. Ang engineer khai is to be proud. Ang doctor khai bele kaham. Piaba doctor man ya golobo nini borona hamjangna rengya nini borona respect na rengya okara ona some respect na rengya I think so it is totally meaningless to educate amuni bagin tini sung educated unphano tini amuni bagin sung dofa bai dofa no sung kahang salai mania sung hamia salai norok lukhna one lady she is the most educated person dormoni name se estin kotano certificate cancel khanya yeah this is a democracy country a secular country dormoni name jaga estin kotanya indigenous tiprasa so mono ankinas thana maka mose norok kindly please sini norok jeha jaga pan tongdi jeha japan job khaidi jese higher posukan thangdi but you don't think your nation and your generation don't forget your nation nang bo kaisa jati o dong phaible tini monipuri ro bahai kai IPS IAS ber man ba kabang bro solayu khorosa IPS ngake tai khorosa ne pai IPS nami man they try Mizur of bahagi tini line sojak ba sengke hamzalai mani kerini bagai ang mangkan pai kya bakita mungi tong don kia amne bagai tini noro oro tongne o holo tongne ni bishingo ang wan sogo chin thinang chini future ro norok ni belai bhumika dorkar nor ni chin belai ke nor sojutan na kar norok saja officer nai norok saja politician nai norok saja high level bureaucracy thangi soginai norok apro phano all dofa mani all in society no pogoi thang hesang sabla abunu south TSA a national student organization kabang student organization to
जों सिनि प्रेक्टिकल लाइफ नुखा आं बो नरक हैनो TSF खायमाने न प्राय 20 बছर का खाहेसे 20 years ni above TSF khai ang asa khayo ang Jeffro town committee secretary yu phai ka sotoji song hai Jeffro TSF town committee freshers khaiman le 3 years after ang niji secretary hainu hai sung ta TSF no song sawi town committee sung freshers khai phayo ani college to mo bono bono Sunil Deborma ani college tabo moi to mano am je sini patal kona jomatia theke shuru khai sini Samuel Deborma sini Ojit Babu song tini sung haini hai dol mi lai phu te sini okara wa mil wi connect ngoi town committee sung dosra bobna sung freshers khai 3 years gap man ya bolo amne bagi amno koinai jara tini college committee town committee tongnai ro sung haini hai sini bakhana karak khai challenge na hoi jo to jagan challenge tong hai si apura sung TSU me fight khai sung sini okna jihna sung karak khai ti khai sini Nasik mono sung karak khai ti khai ang asa khai norone bisingo bu khorosna khoroksa tongnai ong hai am bagino tini TSF sung tini oja asga te ragai tongo ar TSF tasim osaka 1968 ni simin tini sadra 19 chini mo 2023 55 years cross ngai there means kuno khaba jonen kre gabang master no gajang phainai thangnai sung nugo chini baska mo sung nugo bo thangsa ar noro oro lukna chini okra ro boroni dedication borok ke hin Dr. Bijay Shahuntu cinta soman rohuntu anma mongtu somantu borok nijini chakna sacrifice khai phaja dedicate khai phaja chin thible ada prasanto son chin thible ada sukmani netrite borong nang sukmai de borma sengkai sau sengkai tam salai ba kisa kaino atai sali ado kisa kas bibini sengkai tam salai ai chin borok tai ni ni da ni sal kisa kaino ye chin borok tai ni tang yang na sha tai bang yang na chin khai o je tai india hanai borok ang wan sogo sak sang sun puila wan so na ge de ang to dong nang ya if I agree then everybody are agree chin do phago sukumoi deborma hai MA LLM khaijak Mahatma Gandhi che kuno komya Mahatma Gandhi che komya tamne bagi saidaman MA LLM khaimani ya bolobo tasingo saka kina anthani speaker se all society o tomoi cho phate rokha khaimani ya bo selai tei bolongo thangoi bini sakno sacrifice kenika er pore botai sing sai tong sin borok leader kaham kre Prasanto Deborma hai borok TSF khaimang kaijak dia bolsak dia life में dedicate kai sacrifice ke tin tei thang zaka tar pore bo sai tong sing chindo bo neta kaham kre ko this is the just beginning sing sin generation amano sawo mo just suruat norok amno ki sawi matlam nai abai jo to khalan ta bukuk song tinin katal freshers song na amon sanai kok to sai kulbaya 55 years ni bahjet bond ni sai bai nei ba hedwa abai asuk norok leng zakha norok enjoy khadi tini norok ni din but kaisa no moi to mano chin doctor chin da sugendu samahai subendu samani hai moi to mano norok parba thangpurobo thani kokre je kun jaga enjoy khadi very agree but kaisar mo jona de dofana tapok di as simjani request do ata kase request noro please chini sampod chini asset no chini bukhuk song tini orang kabang no ang participate tabai actually berioni se kabang participate hele meeting misilo go berion kabang joto jaga program go berion kabang mo chini modi samahai women's empowerment mane saimali amo indari nang to phage ma to women's empowerment no some nugui tomo but hyper request tomo bolion thani chini culture chin tradition mong kha chini bukhuk som tin na zo chini sala ro khaitamo gobang ma lama thake drugs sawoi tas thungoi boro bordan dawat bagan ro habe mobile nayo tas tom hagen binses mo kintu future ka hamia chini ko ar chini bukhuk som ka mono sanai norok kisisa buni kumun dofawe kajak
ya tong khaino janai chini sampot nos tongo chini asset nos tongo mo chini nom thani request khai am bagi ang tebisi kok salia tum salia hamba jodono tiasa wa glok tum tipraso tebro fais sopai kha chini special guest chini TUKSL president Boromunang Ronjit Deborma tebo fais sopai kha chini ex TSF ni General Secretary Boromunang Sunil Deborma tebo fais sopai kha TSF ni president General Secretary tai bini joto team tebo hamai mariwo TSF ni Kasan the former president hai ke TSF ni chief organizing secretary chief advisor Boromunang Bishu Kumar Deborma tebo hamai mariwo sini special guest Boromunang Dr. Bijoy Deborma tai Boromunang Chini Kasam General Secretary Boromunang Somaranda Deborma tai bo hamai maribo tini o freshers of Haimanjak Haika Chini Boromunang Montu Koloi Heke Mukthang Koloi no bote ke biya ani mamano bo ani sakit ani nokni mamano bono pagle hamai yafaro tai bo hamai maya faro joto college and town committee ni organizer ro tai baskango joto asokja sini TSN leaders ro tai bo hamai mario joto tini ketal freshers tai lam sokmum o kamdawo fainai joto ani khajani takhuk tai bu khuksam no tini dibor sarik jorani hamjangma tai chiba ya fare kisi sana kok sachina tan bagi male norobo kabang ma as speaker ni kok khanamang isalai sele kana na je furo ang college of first year pori furo 2001 2002 noro haikeno asugui matam phebro tamo fresa sin tubi phaiba kokmang khnari finance ngai dok angka tasin asuk tu shoto jina sangka mo fresa tu laikha o fresa sonokhe bofro introduction nas necha sangmani bosodara noro kok sapike snana ni so gapro do maira hui pai borok shele mane jota hedaba apro do maira hui shele mane joro ba ki introduction na ba angka musumani 3-4 jona kok sawe odo freshers rokno introduction na dikhi saman tamne bagai mala tini no program specially jara tini katal finai freshers rokno lam sokmani panda monnor ni bagai important kuk tini no din jengno no bason khanana bagai tini no din important ya but tini am tini kisa flashback o mathan sinai tini se prai near about 19-20 years niko sunggu norok haino first year foro katal college phayo kawa belai khatung khaza biang thanai biang phainai busimania afro ani bakhani kong saseno angkai afro wahaino kisa TSU ka hetonga get komuna ekta organization angar buthambu first year tongfura ang jo to freshers thangi nai bomo kaham sabo do phane roi koksa ang ta mong namusung ang khai sinamusung man daratei ang kabang freshers ko thangi nai kya but last time sus khai kya je DSF is the one of the organization je organization dofani bagai je organization ani shakni bagai je organization chini future generation ni bagai kok sawo bin nasik mong balai kolo ang amni bagai TSM no last choose khai then after that TSM kesara kisa soi tongkha town committee freshers only over 34 humpano
near about 3 years 3 bosor moto kasaro freshers only ya जों जेफोराव फ्रेशार्स खायजा काबुई बाय आंगाफोर ताव मयतो मानो ननो जास्ट मयतो खायरे कता तिनि फार्स्ट इयार आंगाफोर मिस्टर फ्रेशार्स मानो 2002 नि मिस्टर फ्रेशार्स आं आफोर आंखौ वान सकमानि आनि एम इन लाइफ गंकै ब्रिगेडियर ने वान सकमानि तामनि बगै आफोर ब्रिगेडियर बिके पानवार दंगो तिरपरा जनि आसाम राइफलनि ब्रिगेडियर बिनि सामन नुगो आंबो इमप्रेसन खा aga musungka brigadier sinai fiaba ngmalia musung mata tong heba ngmalia ta but luckily am luckily tinisem ang MLA engka mo god ne kirpai bai chin goba gan kirpai tini anono sthana me komosi jara freshers rock noni aim in life thik khaidi noni imam noni thina noni thik khaidi siri jori imam thik rei dream thik rei ang thina ta mo ngai omo jodi tawo jodi thik khaide khangke nor ora asok din thik khaina de no live ta mo namoso this is important borone live nang tam wan so nang amdin ulubongo what you think you become angagi umaso what you think you become nang tam wan so nang mohaino sengke wan so masih kere ang kamama taklani no prayang sakta jago freshers attend khaike taklai o ek der mas ni bisimono 4 time freshers attend khaike Guwahati TSN freshers attend khaike Khumulongo TISN program attend khaike Khumulongo no TSN freshers attend khaike tabuk 4 time o Agartala Rabindra Bhavan sun attend khaike but maximum chin student rok ni imam vision borotham ke shudu government job after graduation porbo ang just kasi simple job manamu somni what type of job je sapono tam gabona nokla pharai pono sorkari job man paikha ni mane job man khan paikha soi ko sengkai tam nokla pharan bagai himdesun MA BA graduation khai dong lasi angtan bagai sakon bagai sawo nini jodi nasik mong nini aim nini dream jodi tong ke kotor tong hangkai salsa nengar soginai jini imam se sorkari job sapru se tam gambono boide sa dorina phana bakai suku mane 4 class ma phan suku 4 class manan bagai sing MA pore nango na BA khane na mahida be normal qualification basa matric fail kan nang afford ka sakle nai man class 8 pass ka nai man so why you think that only normal government job nang nai man but TCS cinta khadi IPS cinta khadi IF cinta khadi because dinang sarmana ma samana kan khai base tini Agartala porne ro Tripura rajdhani ka Agartala Tripura Rajuni capital ka Agartala kami amsai ni phai sing Agartala pori phayo tam bagi pori phai laibo kaisa settle na ni bagai laibo kaisa sing ekta kisu achieve khane ni bagai bungmao phasona cost khai rohar dau even me also ando salsa ani ma baba belai kori ando salsa ni iman ani dream ani swapno tina Agartala phayo kam pori phai ani mama sana subayang pori phai but an dream ani iman apropan kom ya phia sakri maya pano ang salsa successful nai it's my dream till now I have dream je jago ang samong khayo I'll become success obani an dream to mage pan hang nong tini sana ka musuma khayo bas politician doesn't matter but nini irada nini wan sokmung ning karak makhaine obosini katal freshers rock sing wan soki phanin dorkar
ang ta kasi nukha tini jaro freshers tongai ro tai sini volunteers na koinai mono ang saita jaga takle freshers attend khaimani jaga wa ang surprise nang kham sini yang freshers rong nang ke 400 500 attendance but introduction na ke only 50 to 20 why tam ni bagus baksa phanya nai le yani so yaar it is memorable day most in life ka memory tongai ang tahu mo tongan jefura ang first year pori poro stage saka basa hoi ani I mean like ani para ani hobbies ani musumani samane ang tahu mo tongan itongo ang nono sanam no khamosi mo noni ঐতিহাসিক din memorable day tongrana nang nai all 34 freshers or phaikya beikan zaman ai thanga masa musu kok samane hoito khanaka ba khanaka khanaya ko taing baire kan ba thangjak na om tini hai din ko it's totally meaningless thousands of thousands expenditure khaye tini freshers khaye what is the meaning omon sawo jini student katal final okna sun kaham ke bolon lamjak sogoi freshers ni meaning kisu tongo freshers khaimani kisu meaning tongo mongkha seung age jini okra rok freshers khaimani meaning tongo amani karon tongo reasons tongo mo reasons kha jefro tiprasa bai tiprasa ro sinilaya agli phaibano bagi sinasa 1968 ni simin in 2003 TSF assignment near about 55 years kaka near about 55 years 55 years korosa borok kaizagoi borzagoi cherai khonai amui a cherai khonai siklam doi thango TSF ni umur ka siklam nani jora a jora wo TSF bai mane nung bai ang sinilaya agor la por na fayo college pori layo situation is different tini ni situation aya nung bai ang malai tongphano nung bai ang kok borok salai la kya